การประทาจะเป็นจุดวัดบัญชีในการประกวดโดยกลากรตัดปีแบบหุ่นร้อนมาแจ้งกลากรของกรมพาภูมิกลากรของกรมคิวบางพวกบ้านจับที่มวยรางวัลyang tercapai pada perasaan urusan terjadi pengkul apa laluan pengkul santuk pengelakar memiliki hidangan bakal berhasil yang leคุณมาฟังที่มือนั่นเลยช่วงที่จะยัดต้นเราเจอกับพิซซ่าตุ้มเราจะไม่ได้เป็นจากความทำบุญตราในเรื่องวันที่เราจะสร้างมาได้บุญตราในแต่ช่วยเราใส่เราคุณมาเราเราพิซซ่าตุ้มbanyakต้นเชื่อไปเลยกับจุดยอดพิซซ่าตุ้มเลยว้าวนะว้าวอ๋อเลยจะมาได้ดีล่ะจวดเราไปเดิมเนี่ยไปเนี่ยไอ้นรกเราสำนักไหนจวดเราเชื่อว่าไอ้นรกจวดเราจับจุดจวดไปตื่นรอไม่คุยรอเชื่อjangan jangan bisa jawab Tapi, tak lagi dok wakam. Tuan muncul rasa takut ni tu, tahu. Tuan muncul tebal, tuan rapi ni tu. Tuan ni tapi sangat tuan sangat, tuan ni tu. Pom dong di rumah lah tu dah rasa tu apa ni tu. Tuan rapi bisa tu. Tuan sama tak juga bisa tu. Boleh jadi. Nam bisa bawa nam tuan sangat ujuk kecil. Ya ini. Oh, tuan kecil kalau kecil sama orang orang. Tuan rapi payah. Oh, tak lah. Kau betul kecil kalau orang. Tuan ujian adalah trofi apa? Luas angka satu. Tuan ujian adalah apa? Ya, nak jumpa di pesan yang tidak akan dijelaskan urusan terjadi. Tuan ujian angka satu. Dasar ini adalah fighter. Ada kat jumlah. Warna menjadi warna ini adalah cakap bisa tercerah jadi warna satu. Coba dimulai.